kuja gutanga ukuko hirya nta mabari kugomba kumenya baraziveza kandi ituro ryiza si ibyo gutangariza amahanga ngo amenye ko hari icyo wakoze ahubwo ituro ryiza ni rikorera mu bwihisho ariko ibikorwa byaryo bigasigara bivuga ahantu hanze niki twakora kugira ngo Imana itwizere yumve ijwi ryacu hanyuma igwize ibyo twebwe tuvuyemo n'ibyo dutuze icyambere ni ukuba mu buzima bw'ijisho icyakabiri ni ukumva icyo Imana ishaka ku buzima bwacu kuko turaba agaciro Imana ntiyakohereje hamwe isi gukina ahubwo Imana yakohereje ufite intego kandi iyo ntego yihishije uzurindagira kandi guhura n'umuntu warindagiye wayobye aba afite agahinda n'umuruho ukomeye niyo mpamvu abantu benshi barushe mu itorero bararushe hanze mu isi bararushe umuntu yicaye yararushe kugira ngo uruhuke rero nuko utora intego yawe nyamukuru icyo Imana yagutumye gukora turibuze gutinda ariko ndasaba tuzokunda ko abari inyuma mwigira hano hagufi kuri izi ntebe zirahanga abari inyuma muze kuri izi ntebe niko kwisi genda gakupure kavuga ngo Yesu Kristo niwe nshuti magara bamurinzi yagiye nazihamya imbabazi ze Yesu Kristo nshuti dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'abami ba mbere ibice 17 umurongo w'8 turashika ku 12 igitabo cy'abami ba mbere 17 umurongo w'8 turashika ku 12 bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka uje Iserefati habisidoni abari huba hari umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka aje Iserefati ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma nuko aja kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze nzanira agatsima mu ntoki 12 nawe aramusubiza ati kurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite nkeretse urushi rw'agafu urushi rw'agafu rwocumba umutsima rwokora ibuye urushi yamamubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho ntafu mfite icyo mfite ngo ni urushi rw'agafu barazifezana umwanya mutoya turavuga ngo kuba agaciro mu gihe cyawe nushaka ubwira ukwegereye ngo buwa agaciro mu gihe cyawe
murebe mu maso nyabona umubwire ngo ubu w'agaciro mu gihe cyawe. Imana ihimbazwe cyane. Keretse urushi rw'agafu nsigaje mu gaseke n'uturanguzwa tw'utuvuta mu mpereza neza, icyagaza kikwereka ko amavuta yashize mu icupa. Bagaza barigira gute? Bakaryanika ku zuba cyangwa bakarishira iruhande rw'umuriro. Tujya tundi twose twasigaye tukabwirana ngo tugeze ahantu hashushe, reka turebe ko tuvamo. N'uturanguzwa two tuvuta mu mpereza. Dore ntoragura udukwi tubiri kugira ngo mwumve igitangaza cyantangaje. Yariko atoragura ni udukwi nyine tubiri. Urushi rwocumbwa n'ikiba cy'inkwi se, ni udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu kavugire n'umwana wanje ngo tukarye twipfire. Imana ihimbazwe cyane. Kuba uw'agaciro mu gihe cyawe. Turashimira abagize igitaramo cya gatanu batwiyumviriye bakadutumira bakaduha n'uyu mwanya uhereye ku barongozi. Imana mujuru baheze umugisha. Dushimira n'abayobozi b'itorero nabo bemeye tukabana. Imana mujuru bagirire neza. Ndashima kubw'umuvandimwe Museveni. Imana mujuru ishimwe ko yagukijije. Je naje kukubona uyu ni umuramyi mwiza cyane cyane. Murabizi? Turabizi. Emausi murabizi? Uriya ni umuramyi mwiza cyane, utegura n'amajwi y'abaririmbyi neza. Ariko Imana yo mu ijuru ihabwe umugisha ko ugihumeka umwuka w'abazima. Bana sifuye sana. Ujya munsi twahuriye mu gitaramo nza kukuvuga wagiye, ariko kandi nyumvishije mu mutima wanje. Bavandimwe, nimba ubona uryama ukabyuka ukabona rirarenze, uzupfuka muvuge ngo Mana ndashima. Bana sifuye sana. Ushima Imana ko yagufashe irakurinda byinshi, kuko hari abazabyuka bafite iyo porogaramu ariko ntibirizeho. Ariko turashima Imana mu by'ukuri yakurinze. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndavuga ibintu bigera nko kuri bine. Muri iki kigwa nasanze havugamo umukozi w'Imana Eliya, tukahasanga umugore w'umupfakazi kandi wizewe n'Imana mu gihugu cyose. Bwana sifuwe sana. Wizewe n'Imana mu gihugu cyose. Hanyuma tukabona harimo kwizera no kwihangana no kumvira no kubaha no guca bugufi. Hakabamo no gukiranuka muri bike, muri duke dushoboka. Imana marika gwiza. Imana ihimbazwe cyane. Ni isomo rinini cyane, ariko ndagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo mvuge bikeye. Nosirimba iminota ibiri ibi batwaye kera umwanya cyangwa mwarambiwe. Takibazo. Twebwaga aya masaha tuba tugiye kwicura bamwe iriya mainteriere. Bana sifuye sana. Kuba uw'agaciro mu gihe cyawe. Igihugu cyose Imana yumvishije isengesho ry'umugaragu we, kandi Eliya yarantangaje. Ntabwo yinjiye ihuduma mu gusenga ahagarika imvura. Oya, ntabwo yafashe umwanya w'amasengesho abwira Imana ngo ndagusabye kubera ibigirwamana byabaye byinshi. Bari nashera bihabivugwa ahangaha ari ku maradiyo, ndagusaba hagarika imvura. Oya, ngo yumvishije kiburi kitakatifu, aravuga ngo kubw'iki kintu cyabaye nk'umugaragu w'Imana ugendera mu bushake bwayo, kandi Imana naje kanyumva, nta mvura izogwa ntakintu yamayigendera. Bwana sifuye sana. Yamagenda avuze ngo nta mvura.
abagabo baricara, abanyamakuru abazi kureba mu birere baritegereza ikirere cyose, barareba basanga nta mvura ifite kuza. Ntimurabibona kuri televiziyo hano bazatubwira ngo ejo hazaka izuba ryinshi cyangwa se hazaba harimo akavura gakeya, ntimuzamubona ko bizaba. Ariko baragerageje barashakisha ubuhinga, uwari wizewe n'Imana kandi wumviraga, kandi Imana yari yemeye, yarahagaritse biremerwa, aravuga ngo jewe ntarasubira kandi kuvuga, mpagarare ku maguru yanjye, nta mvura izosubira kugwa muri iki gihugu kubera mwakoze ikintu mwimitsi. Bwana asifiwe sana. Atukuze baba milele. Eliya yaragiye agendana n'imvura. Mwumva ahantu hantangaje, Imana ngo yitegereza mu gihugu cyose, kuko hariya ku kagezi yari yicaye Kikerere, hariya yari ahicaye ngo ahava Imana iramubwira ngo haguruka ugende, imwerekeza ku mugore w'umupfakazi. Umugore w'umupfakazi udafite umugabo, Imana ifata umukozi wayo iramubwira ngo genda, hari aho nategetse hari ugutunga. Gukiranuka muri bikeya, Imana ikagwiza byinshi. Imana ihimbazwe cyane. Mukiranuke bavandimwe, ukiranuke muri bikeya kugira ngo Imana ikongere ibindi byinshi. Hari abantu benshi, ariko si benshi cyane, bagaza kuno ko gutekera mu nkono, wamusaba imboga akamba zifatira mbari kidoha akagifatira mu nkono, akayihengeka yakubisemo intoki, ati dore kurabona ari imboga sigaranye, kandi uko yazifashe yazikubiseho intoki. Undi akamubwira ati we ntiwompa kutuboga, naho yadufatiye mu nkono, ati akaba yigira gutya, ati nta kintu kirimo. Duheze Imana icyubahiro. Atukuze baba bire. Agahakana kandi undi karabyitegereza, karabona n'ukuri ko hariho ikintu. Imana ihimbazwe cyane. Agahakana kandi ubona ko neza yo kurengereza umunsi. Ariko gukiranuka n'imbuto nini yeshejwe yemerwa n'Imana. Imana izireba umutima ukiranutse. Umunsi umwe Yesu ngo yahagaze ku giseke, baha batanga amaturo, ngo baririmba indirimbo, batanga amaturo baha batambuka, ngo aba bose ngo bakazamafata ifaranga bakagenda bazigize gutya, bakazereka ese niki gituma baza umuntu azagenda apfunyitse, muzi impamvu muza mupfunyika cyangwa gusa muza mumugira. Bwana sifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana rizavuga ngo uku kuboko nikuja gutanga, uku ko hirya nta mabari kugomba kubumenya. Bwana sifiwe sana. Kandi ituro ryiza si ibyo gutangariza amahanga ngo amenye ko hari icyo wakoze, ahubwo ituro ryiza ni rikorera mu bwihisho, ariko ibikorwa byaryo bigasigara bivuga ahantu hanze. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ngo abitegereze, haza ngo umukecuru umwe ngo ufite isenti imwe, kandi ngo niko yari ayifite yonyine, araza ayipfunyitse ngo arayitanga. Yesu ngo aranezerwa ari ku giseke, aravuga ngo nukuri ngo mbonye umuntu ukiranutse ngo utanze ngo akoze ku mutima. Barya abagabo bari batanze za dimire ngo bakamavuga ati harundi yanyitegereje, ati nije watanze urufaranga runini muri abantu bose. Yesu yamavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uriya mubyeyi yari afite igiceri kimwe nicyo yashizemo, ati ituro ryiwe ryemewe, naho mwebwe mwari ko mugira gusa ngo mbarebe. Imana ihimbazwe cyane. Atukuze baba mirere. Agituruka ngo hariya ku mudugudu abona ngo umugore w'umupfakazi, kandi ngo uyu mugore yarasigaje agafu gake n'utuvuta muturanguzwa mu icupa, aho atoragura udukwi tubiri ngo acumbe avuruge gato barye bipfire. Kandi ni ukuri mu nyumvi iwacu ruguru muri Kongo, hari umukecuru yagaze yitegereza umugenzi gucya amuciyeho, akamavuga ngo uyu muntu arashonje,
nigeze mbonaho batubwira bakatubwira mwacu ngo kariya kadete iriya nkongoro ntakwikora ngo ari amata n'ayabashitsi ntabo dutegereje kandi yazanye n'ahatambuka mukamubwira ati hano hari amata y'abashitsi umushitsi akica akanyota akagenda akamagenda aguwe neza ku kiraro bakavuga ngo duhishe amata ahantu haboneka ku ikikiro kugira ngo abagenzi nibaza mukavuga ngo nta handi umuntu wese bari bazi ko aho iyo baza bahisha amata ari hajya mu ikikiro ry'amase ukagenda umugenzi waza mwaguye umwuma mukavuga ngo kiriya kiraro duhace turebe mu ikikiro twosanga hakabido kandi mwayamwa bagaruka abungeri ntibagubwe n'abusarire bakishima bakavuga ngo nukuri aha haciye abagenzi bangoye amata. Bwana sifiwe sana. Ese umwuka wo kugenzura muri iki gihe urashobora kwitegereza umuntu ukavuga ngo nyanaka ko ndabona ko ashonje tumufungurire gukiranuka muri bikeyi Imana ikagwiza byinshi. Imana yembazwe cyane. Aramubwira ngo kandi ngo amwitegereje abona wa mukozi w'Imana arasa n'uwaguye umwuma arasa n'ukeneye icyo kurya. Aramubwira ngo muvyeyi nzanira utuzi ngo amuzanira utuzi. Aramubwira ati hagarara ngo ntuzana kubise ngo ntiwozana n'agatsima kurushi kandi nyine nawe yamabona ko kurushi ko banga kamusayidi Dewezi maricho. Bana sifesa. Yamayizera abona ko gato uku hariho abantu botegereza ikiganza cyawe kurushi gutya uwo munsi bagasinzira kandi bagashima Imana kurushi uwo munsi akavuga yizeye ko uriya muvyeyi namuha agatsima ko kurushi aruhuka. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho sigaje agafuga ke kandi ko ndaje gucumba n'umwana wanje twipfi dore ntoraguye tuno dukwituye. Aramubwira ngo none muvyeyi tiwobanza ngo ncumbire reka mbabaze muragowe n'inzara ibagejeje hanyuma we n'umwana wawe mugiye gucumba ahasigaye mutekereza ko mugiye kwipfira. Umugabo aturutsiriya mutazi iyaturutse ashitse mu rugo rwanyu ati mwebwe nimaze mureke mu ncumbire mwogira gute mwo mucumbira mwo mucumbira curanga gato papa curanga gato wa muryawe wa curanga Ayimbidiwe Jehova Jire. Amen. Aramubwira ngo akagatsima arebe mwana we tugaheze umushitsi. Barazifuye sana. Eliya ngo yamayerekerayo amazara urya kandi umugabo ufite porogaramu azasigaho azaba nkusiga akavuga tereka nsige gatoya siko
apana kwamugera kuri Made ine mu Bushinwa agerageza zuba nkurya atukuza babanye ariko ngo yari afite ikintu aravuga ngo nukuri hari icyo ufite mu mutima barasifesa yamerekera kandi neza icyagaza kikwemeza uko abagabo bafite ritime azababwira ngo nimusunike urwo rugi bana ati nimube nkabigeza y'urwo rugi kandi yamara akameyerekerayo uko gareri tirabaye umugore ntatambuka arakiriya mu rubumbiro system yo kurya bwari ubufura wari umuco udafite porogaramu niko mukozi banasefuye sana umuvyeyi akavuga ngo isoko ararya mugumi iyo ngiyo arerete ariko gayamara tare ntawo mari ntagakoraho ngo umugabo utazamara ku isahani banasefuye sana Eliya ngo yamarya ubugari araburya nta porogaramu umwana yiranye Natasha wa mugabo kandi kumwana ariko areba ko yosiga tiwa mugabo aramaze twese bari cyo ayi biduwa babamre iwe ngo yarazi icyo afite yaravuze ngo bunga niko na bunga hapa mafuta inaja aramubwira ngo mukubwire wa muvyeyi tugira ikibazo genda usubire warike arika barasifesa kuko mfite Imana uza makuru ngo mubwira mpuruya kandi abagabo bazi kuvuga mpuruya izirara mu gatondo bakavuka kare kare yararanye neza mpuruya yabavuza amakuru bakavuga tube nkabaruhuka aramubwira ngo amubwira amakuru ni jewe wahagaritse imvura aho ubona nyicaranye n'imvura ataho none ntagafuka azoshira mu ati komeza mugende muba amahoro hano mu gihugu gusa mugira ibanga tuzopfurunduka umunsi tuzoseruka n'imvura uwo muvyeyi yojyama gute ninasiri nae twokora kugira ngo Imana itwizere yumva ijwi ryacu hanyuma igwize ibyo twebwe tuvuyemo n'ibyo dutunze icyambere ni ukuba mu buzima bw'ijisho icyakabiri ni ukumva icyo Imana ishaka ku buzima bwacu kuko turaba agaciro Imana ntiyakohereje aha mu isi gukina ahubwo Imana yakohereje ufite intego kandi iyo ntego iyo uyihishije uzurindagira kandi guhura n'umuntu warindagiye wayobye aba afite agahinda n'umuruho ukomeye niyo mpamvu abantu benshi barushe mwitorero bararushe hanze mwisi bararushe umuntu yicaye yararushe kugira ngo uruhuke rero nuko utora intego yawe nyamukuru icyo Imana yagutumye gukora Imana ihimbazwe cyane nukumvira Imana mukumva ijwi ry'Imana n'icyo Imana ishaka ku buzima bwanyu nukubaha no kureka icyaha mugaca bugufi umuntu wese uca bugufi Imana izimuzamura atokoza babambire Eliya yarahagurutse mu gitondo kare kare aramubwira ngo haragezaho nija kwiyereka umwana kandi haragezaho imvura igwa iminsi yose yamaze kumuvyeyi umupfakazi ntanzara yigeze agira bwira ukwegere ngo uruwa agaciro muri iki gihe n'igihe kizaza Imana idufashe kandi tuganze twogera ijambo ry'Imana amashi shima Imana mutima wanje we shima Imana